Ni tariki 10 mweri jwa Septemba mwaka ni jwa 2024 na ingo kugwata ogeni kirente to chietu cheru thaithatu amana nteto iria nkuthuranirite ni Keva nture nerera mathikone jamwe kuruna kana kawe barabara kuire kiri mutino jwa nithi Akari na atongeria bage siasa kugwata mbaru etagari aria abunge kumagaruka kiri ngwataniro ya Kirimara. Aritwa baraba kuringithanwa na oethia bwa chukuru ya meathene gukinyithwa koti Regional Commission akiuga watho bukarumirwa. Senator Rafael Chimera kuthondeka muswada jwa kuringanira basari chionde kenda kithomo gituika kia utheri. Monanire twa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Methori kieba na kuithikira ni bikujiri nturene ya irera mwembe kiri mathiko jangina na kana kawe barabara tutigire nyuma ya mutino ndagatene ya nithi mutino juria jwatigire antu 12 batete utoro tariki 31 mweri muthiru kiri mathiko jaja aria ni barombete thirikari kuingia wirani bwa kuthondekwa bobweru kwa ndagate ya nithi ni ontu ni ndagate twikite mutego jwa ikuo kiri atumiri baba ingi barabara. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi no karima thikone jaja na atutumira riboti iji. Ntura ni erera mbari cha kabwe uandi ya mwembe kirige chigombunge kia Mara. Kiriro kiao kithikiro kigwite nturanie no mwekuru na kana gake bakiumagaruku nyuma ya mutino wa barabara. Mwekuru wa Ningeri na kana gake Gladys Moyakiga gintu mwanka na Mary bari bamwe bantu 12 baraba kwirire mutino ni wandaga ya muro wa nithi kiumia kithiru. They traveled to Nkobo for parental blessing together with a business mate from Rongai. On their way back around 9 p.m. they were involved in a tragic accident at Nithi Bridge which claimed her lives. The late Gladys was involved in the same accident with her mother. May God rest her soul in eternal peace. Njeri bari na chore bake baumite kiatho kaunti ya Meru gucheria kitharimo kuma kiria chiari kiomwe wa chore bao na bachokete bagukinya mwenda moni wa ndagache ya nithi mama maraumira. Riu no kwira mwathani agoco na tutikaurwo ni hinya wa kwira Ngai we mwagiriru nuntu tio twatigwo turi antu baingi indi ura wathi ni bairi. Riu Ngai ni mwega na ngumucokeria ngatho muno na ngukena muno ni kweja kwenyu. Chore atongoria na nkinya turi baraba gwikinyitie kiathoni kibara Uganda gitari William Ruto na tige mawira ni atakwingia ndagachai ya muro wa nithi kiuragaga na nkinya kuri antu kagita kwa kagita. Serikali ya Samoei Ruto sisi tunaomba, sisi hatutaki kusaidiwa msaada wa kuzika watu wetu. Sisi tunataka msaada wa kutengenezewa bridge yetu Nithi. Sisi tumechoka kuona damu mingi na tumechoka kuona vifo mingi. Tafadhali kwa unyenyekevu, Samoei Ruto tunaomba hata kama ni World Bank tuombe msaada ututengenezee bridge Nithi. Kirinde gikiugite atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kaunti Muturi babateri kwithirwa bagitindika waki bwandaga cheno kenda kuthiria na kunyianyia mitino irayumba kwithirwa ikiumira kiri mwenda mona nkinya ndaga cheno. Mimi anti yangu pia alikufia Nithi, niko na uchungu hapa. Msitulete misaada. School fees hatutaki. Hiyo school fees ingesomesha na Landis. Hiyo school fees pelekeni mjenge Nithi. Mtakuwa mtusaidia pakubwa. Kutoka Kisii, kutoka Nandi, kutoka wapi wanaogopa Nithi. Mtafanya marafiki wakose kutuleta huko juu ya Nithi. Hii upendo mnaona ni upendo kubwa sana. Njeri ametuacha na wametufuata. Sisi tulikuwa na Memorial Rongai. Gavana wetu Lenku alituambia mtuombe barabara.
Wednesday tulikuwa na Memorial Ground na Ken, tuliambiwa mtuombee barabara. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram, mbĩtagwa Martin Mugambi. Nyuma ya bunge kuma Meru, Embu na Kinya Tharaka Nithi kumira Weru negoro na gutumiria kumaruka kirengwataniro ya Kirimara na nde akari na siasa Meru ne bachumirite kugwata mbaru mwerekera Jojo baugite ni bakugwata mbaru Professor Kithure Kindiki gutwika niwe laingo ya Mount Kenya East bakiromba Kinya Rais Ruto kumujukia jamunini wawe kire kithurano kia 2027 ne bachokete batuma CS Kindiki kire Rais Ruto bakiromba kinyanirwa kwa mirandi ireremete. Bunge mamwe kuma kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Embu kwejamana kugwata mbaru na kugana ni minister wa kalenda ne Kenya no Professor Kindiki na kubwira muno kutika manthuri tengire ndene Kirimara na mujana na Arua atongire bangi ndene kaunti ya Meru ibagwete tuare mbaru na gucokiria bunge nkatho nonto bakorotera Kindiki igoro ituragwirirwe muno nonto bwa jumbe betu ba region eje arabarakarire nthi na Embu na barikia gwitikaniria no mwanka tuone mutongeria uria ugatuikagia gi president na uria ugatongeria guchwa maendeleo ja region yetu ya Mount Kenya East, ja region ya Mount Kenya West na ja Kenya kwa jumla jwe Professor Kithure Kindiki. So batu otaumira kwira wananchi betu ajumbe betu ibarathithirie bwega muno ntukweguru batu turiaja kugwata mbaru manto jira jaritwe tayari jegie Professor Kithure Kindiki kwithira ari mutongeria uria munene wa Mount Kenya East na manto jo turi Meru na turi atongeria ba Meru itukugwatanira najo kuga Professor Kithure Kindiki na kuomba na komba kugwatania antu betu ba Mount Kenya East na Mount Kenya yonthe. Professor Kindiki imtote kivuri na ate wikumya imto mwinyia, so twiromba president wetu wa Kenya His Excellency Ruto twikuromba na gitio gikene na kunyia gukunene kinyothi oroka gonto gokundo kuthioroka Kenya na twitegera mwana wetu Professor Kindiki na Kinya amna mubu bamuria thwagitegera kaunti ya Meru kiri mirandi mwanya mwanya kithirikarire kwami atigere kwithwe kirika batu turienda kumenya maendeleo manto ja mauma tutakomenya batu turienda kuigwa maendeleo ja barabara turienda kuigwa maendeleo ja mbwao turienda kuigwa maendeleo ja skuru isi yetu ikwea amberie kwaria uria igakwa ikari na mwakire jokari batu tutakwenda kuigwa manto ja mauma turienda kuigwa manto ja maendeleo na gankwira president ogwathikira Kithure Kindiki riria akwaria aragia manto ja maendeleo othikira Kithure Kindiki riria akwaria aragia manto ja kugwatithania. Twina mirandi mingi muno twaerwa ni thirikari ya Uhuru Kenyatta itathira, twina mirandi tweine President William Ruto itena muntu okuthingata twetikitie Gachagua to deputy president kuma Mount Kenya akomba kuthingata mirandi iu ende Gachagua na alingire na ambiria kuina rukumba kwendwo kalenji atigiri ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta twaewa ya gwita Jam Town atiariria murandi jo twina Mbwaus atiariria Mbwaus intobira bionde anengeri kawa na majani utebyo to kuona abi kugwa iria leta uma chiringi befte na ndio patu turuga president wetu net Kindiki gana kwegana na mwe mandate jo tugwatithania ofisi ya State House na ntoba Mount Kenya kenda babu twatu tumba gwita bwega ukorirwe ni nduo kalenji iri na arora mwea nonto nande ikaretwa Mwanka Embu ikaretwa Mwanka Chuka ikaretwa Mwanka Meru Town ete nyinya isiuru hapa Eastern yonthe area yomba kuruguka bwega na mirandi ingi maendeleo universities ziratochwa na mantu yonthe jatithithikana gituma na ikyo tukuona muntu urasoba enough wotongeria county wotongeria region yonthe na wotongeria Kenya yonthe kusupport president ni Professor Kithure Kindiki. Anana ne bakona jote Kindiki igitana mbere kithara na kinya kithurano twitete anenkero gitika munini omutongire omugongo na ukabere ayukio tongire ba Kenya ndi batu tutegete tukuona nukubwa raisi ende webwa raisi after William Ruto ali kipindi bya bingana biere for now to support President William Ruto lakini uteme ya leo wekera mwana wetu inya nonto ituje charity begins at home ko woni nkoromba Professor Kithure Kindiki no nto tutena muntu otutetera ge president na endara cha kugwatania batwe antoba Mount Kenya East na West kire President William Ruto so twiromba
abunge beto ba Mount Kenya West no ntu itobo support te gitare raja na itobu iterete ngoge gitare raja no tiro twaborekia tweboromba na gitigo gikinene na kwinyi yago kunene tukabwira babwe etekeria ni bo support kithure kindike batwe turenda muntu uyo weto kinya wokirwe njota ya Mount Kenya East yonekane kidara. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirijwa Kangangi. Akariba kathwana ni bakenerete bonene ntumiri ya bunge ba Mount Kenya East kumaruka rubarune rwa Mount Kenya West na kuganande ni kagita ka kariba ntereji kuthara bate kugwetanirwa na mwiko bachokete bauga ka uma CS Professor Kithure Kindiki ni akubatara kwithirwa niwe mwaria wa mutongeria wa Mount Kenya East. Samagaishimana aranirite na Karibaba na atutumira ripoti ije. Kuringana na Akaribaba muchi wa kathwana na ntere chinge mwanya chegechigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe ngwatanirano ya bunge banaiti ya Kirima Kirinyaga yeyete kagita karakabaterie warira Akariba kaunti ino cia Meru, Tharaka Nithi na Embu bagitwe bagitumirwa irutererwa rungirwa Kirima Kirinyaga gucheria unene ende unene bobu bonekana bakamberia kurumirwa tambaka ya wata ekindo. Akaribaba bariuga gukurukira ngwataniro eno rutere ruru na iti ya Kirima Kirinyaga rukaona mirandi ekugana kuma kiri thirikari. Tikenya tukogoka no twisawa no tukengo tukagagirwo twinde bantu amwe lakini ende twagero twatene bimwe ndibika tio na kanyamu tukonaga inkuona njendera ba ne njenda positive no ndigo twika tutwire kuma tene twi Mount Kenya amburerani kana mwabuleni wa Mount Kenya twito abantu bakirima twinde andu ba Mount Kenya West riaba watire bobeso kadunguru wetanda bakabanga amanto mwende dio tukenda mwa twika takako ina difference ya Mount Kenya West na East. Mount Kenya East tubatiku twena unity of purpose, unity ya koromba into no ntu ukathikora itha methani into bikiga gwati gwitutiga nyuma. Akaribaba nkuruki ibawete mbaru kwendekithwa wa CS Kindiki tamwaria wa rutere ruru netia Kirima Kirinyaga. Ngunga mukono wethirwe twena Kindiki atongorete watogu araigirwe aithirwa atongorete Mount Kenya East. Of course bwana Kindiki atweketha no twale twende mwana wetu tukumuona aithe political na lena ari iguru na nakuruta wira Kenya yonthe atwika Kenya yonthe ni kuthina mbere kubwa na Professor Kindiki tiota antu ba Mount Kenya East itukumu fronti atukaria tabura ni Mount Kenya baruthire mantu ma Mount Kenya West bena antu ba murigitha tutendo kathwa deputy president kintu kionde kuthetera I am 1 shillings you want mantu momonde ko ari ariria no ntubo antu ba no ntubo ko meiba inge kithwa Kindiki kwanje wetu utara muno ndio tie muntu unge akiomba wera-ini no ntu bare akubena rais Kindiki muntu record yake ti gutinda gucherua record irutite wana mawaziri mama ange bakinuka bamwe ndona bakirombera bakauga Kindiki aigwa ari umugora bagachoka. Ibauriti ya bunge amwe na maseneta ba kaunti ino iri ithatu barabatirare muchemanio ni uju baitigirie kugwatanira na barabangi kenda mukari wa nterino agunika. Atongoria baba tare ogo ntame agitumikire kwamba mukure wekinyira lakini gwitikie no mwaka we kwina reasons ichi yare ogo no ntonti wethegia kakwe mtu wemba kuigwa kiragana na ngwataniro era tukutweka itugo front Kindiki atweka msemaji wetu bau batathi baigo tukuthia mucemanio kengo bakaragia na kayo kamwe kengo baigwika bare amabonde bagwatanire atuke gintu kimwe basapoti munini itweka Mount Kenya East watogu erinde tukithora Kindiki kira tongole baba tamana jiko mucemanio yunti amenya either batari invited wegu bare busy wegu baregire no ntoba maybe political interest kanambi lakini ikuba ikuegwa toige siasa aside ria tocheria keki ya general tutore antu bagu area emwe area kundi emwe Mount Kenya East no tutwira tukiena gido for long tukaito kona gintu tugacheria turi amwe na Mount Kenya yonthe in totality lakini yake oneka tukaganu ni nkuona wewe mukiongozi ura tari no atena genuine reason ujue ni mundu wa maendeleo no ntutimbo twika woka ambo ikoti kuthi kithira no nikia baba ngitho iteocheria gintu kia twekaria tiuta muongo. Nkiripotera wa Oro TV kuma muchi wa kathwana mbita wa Samuel Gaishima.
Mũbunge John Paul Mwirigi nĩ atarĩrĩte gĩtũmi kĩa abunge ba Mount Kenya East gũtũmĩria gũtezanĩria ngwatanĩro ya Kirimara na kinya gũtara CS Professor Kithure Kindiki jamwaria wa Mount Kenya East augĩte gwa kagita Mount Kenya East nĩ ĩthirĩtwe ĩkĩawa kagita ga kũgamũgate jwa thirikari akiuga na ndekagita karutere ruru kurungamana rubuni gakinyite ugete CS Kindiki niwe musiasa uria uri na nkathi iria iri iguru buru kiri utongereria kagitene gaka na kwou no okubatara kujukio utongereria bwanteriu. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. Martha Kathumba nyuma ya tongere kuma kaunti ya Mount Kenya East ilio Tharaka Nithi, Meru na Embu kunenkana na mwelekera oko ni mutongorero bakuga niwe akethirwo ari nkathi yao kiri gukinyira Rais William Ruto na kwithirwo bakigweta waziri wa ikalia Professor Kithure Kindiki. Mubunge wa Yembe South John Paul Mwirigi ula no mwabunge balabala ali musemani oniojo leo ne umiliti kwelithia tigitumi kia gutara Professor Kithure Kindiki na kuga ni onto Professor Kithure Kindiki ni mtu akwelewa kaunti ino ila muna kwelewa maendeleo mala makwendekana ntere ino na tuwa ikaita kietu na tukaria leaders wa kuma Mount Kenya East tumegwetha tukirunga mnyomo kuma area yetu uro twelewa na uro kwelewa this area ikenda aumba kwethira aketo link kaya twatanithia na rais no tuba kwetha bakiria na president now and then na kwa twena waziri Kithure Kindiki muritingwi wa thirikari na kikara ndio kuena munene wetu President William Ruto tuona iwo kaomba kwethira akiakti ya link yetu no tunakwelewa inya thina cietu cia Meru na kwelewa thina cia Tharaka na kwelewa thina cia Embu na kumenya project imbingi ira ura ciombite kwethira ikiendelea ndene ya Meru, ikiendelea ndene ya Tharaka, ikiendelea ndene ya Embu na ciombite kwethira ikirungama na kwa hiyo tukwenda kwethira tuetumira nafasi ira tumbite kwethira tukiona ndene ya thirikari ye ikienda tumba kwethira tuiskuma those project ciomba kwethira ikirugukwa na antubetu bomba kwethira bakibenefit na project yu. Mubunge John Paul akelidete kwa kagita kanene Mount Kenya East nitigetwe nyuma nene kimaendeleo amona kwethirwa nterengeje Mount Kenya West leo giko no kwa ikothi na mbele gukura kimaendeleo. John Paul akiwa kagita ni gakinyite ka Mount Kenya East kweleria na kuthikirwa na kuga kile kinene muroba kwenda ni maendeleo. Nonto ogia kwetha okia ile kimene development iro ikomba kwetha ikiendelea in the country na ira ciombete kwetha ikiendelea nya miaka hiyo mbete kwetha ikiluka imaendeleo ya maingi muno yara yombete kwetha akiendelea kikirima ki lakini kwa tweka Mount Kenya East ni ikomba kwetha yetwa na nya muno but tuomba kwetha tukiwa bautu tukaria Mount Kenya East twina numbers na twina inya na kwa uno tumbe kwetha tukiaria na tukomba kwetha tukithikirwa ndene ya this government na tomba kwetha tukiwa bautu etika kwekintu ene tukundemand ndinainya kira tukundemand ni development antobe tubomba kwetha betetheka na maendeleo iyo demand yatwira iri uru muno. Mubungo jo Yembe South akiuga ikinikyo kiambire kia Mount Kenya East kwibanga gisiasa ja ukabere na bakathi na mbele kugwata mbaru Rais William Ruto inde bate gwata mbaru atongere balea bena manto mao kiombe lakini manto ya individual interest kintu kira kitete kuguna muntu kiombe bautu tukaria leaders tuteta yari kumba kwetha tuita direction iro tukwenda kwetha tuita in direction ya kuhakikisha area yetu kumba kwetha ke develop area yetu ikumba kwethira ikiona maendeleo yara kumba kwetha yetete wananchi pao itagari lile ya bunge ba Mount Kenya East aidha nilikuwa tetwe mbaru ni mutetora gyoto kia mwingi Mike Makarina kiuga kinikyo kiambiria kire ntukujijita Kindiki akathi na mbere kugwatwa mbaru nterengiji ya Kenya. Kindiki ibole ara yanjirire Mount Kenya West timu ile nge cionthe ikanjiriria cionthe ugaikwa kwa antu bakuma Mombasa oigwa kwa antu bakuma Nyeri oigwa kwa antu bakuma Narok kwonde bai musapota nontu 2022 rera kura cheringawa ura running mate your president deputy president MP bonde bare betegeria na Kenya bonde betegeria na mulima yo betegeria zao yo wora bakwendethira ai munene wo na deputy president wo bare begwo ikindike ibura turanjiririe bara baranjiririe kayo Mount Kenya East lakini kayo gaita kona cionthe. Makarina kiuga kagitane gakinyite kagikugucokia njara na kugwata mbaru Mount Kenya East bala balungamite nabo kwa kagita kanene antu betu ba Mount Kenya West batu itubutethete kume itara kibaki twabutethie itare Uhuru kinyabwo tuonie ni woko kwega uwe inyeto turiana benu twendane itwithe na tuwe kitu moja na Ngai hapo tharima Kindiki mtoto wetu na wewe endelea kuheshimu wazee hivyo endelea kuheshimu walemavu
batu tore alemavu ito weke ranjara decha manioma illiterate nderiwa kendikia asante ndara kia Kemero wanchokeria nda kwandika ira message ya Kemero no ore wanchokeria ngakoni kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Hita nambere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja na nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Waraniria ni untubo gitumi mono no ntuntumwo kana ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi otia na bwiburejere gutethia waraniria botha mtu agakinyirwo ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma taunine mwankanturene cietu. Nawe muchungwa arauga wina kaome kanini tiga bange bagwate mishuma yao nako na nontu athenji nabo ibaromba na tucio na bakaga umenya maetika thuke Weru TV nayo tutitigi nyuma watanaira na Martin Gishongi Ondula Jumatano cionthe kwambira thaa 2 ciogoro ikire Weru Assembly ndene ya X-Space kire rwaria rwa mokwe mwena agwe ario kona kanya kagwitoga bibwaku kire mantu jegie Meru Tharaka Nithi Isiolo na Kenya yonthe Jumatano cionthe thaa 2 ciogoro kire akaunti ya Weru TV mutandao nejo X. Weru TV rumuri rwa Ameru. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia 8. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Chokera na ntoto nkuruki aritwa kenda baraba kuringithanwa na kumuntia Mwanki nyomba ya kumama chukurune ya nthaka ya Meathene ikarikare ya tariki 13 mweri jwa mugwanja bageta na mbere kurigirwa kirigituo kia borithi kwa ntuku 10 chizite ugambi bubu boriti ni koti ya tigania kenda kwa borithi kanya gukinyaniria uchunkuni kagite ni ukau munene wa borithi rotererwa Eastern Region Paul Rotich na taririte kuoneka kwa athara ya mamilioni jambeta kumania na Meanki kirima chukuru jantere Rotich nkurukine kirite kirore kuthitangwa kwa aritwa kathomba baraba kuringithanwa na Omara Maribobo akiugo mtu ni akubatara kuongera kathari kire kurigiria Meanki machukuru Mukirimithika ari na riboti ije. Kaitene kama kareka ya Meanki machukuru yaitete na mbere okuyirwa ana kenda bachukuru enthake Meathene baraba kuthwanirwa kwethie mwe nyumba cia kumama chukuru etareki 16 mweri omwanja mwaka yu ibakinyithitwe kotine na arakoti yeyanite kanya ko barierie tuone kia polisi kia ngundone ntuku 10 kenda kweyana kanya go chunkuni. Commissioner wa Eastern Paul Rotich na alikitheti aritwa kathomba ibaikiri mpene kuma machukuru mwanya kumania makarika ya akiwa murito wenthe urachunkumania mawenyangia ya
achithira njarene cia watho. We have been very candid on this. We've made arrests to the students who have been involved and all the individuals who have been suspected to have involved themselves in the illegal activities. And we have positive progress in terms of the number of students who have been involved. And it is very unfortunate, by the way, because the moment a student is arrested for involvement in such a crime, it will have an impact in his or her life for the rest of the period he's going to perform his activities in this country. Because that is a criminal record and it will remain a permanent record. Kuringana nwe, into bia mamilioni kithomba ibiurite makarikene ya aya mionki mashukuru, kinya kethrote mtwara totoro nteretia Eastern, akiwe ikibarua kia antu bonde kurieria mionki na mawenyangia ya muthemba yu. It is very unfortunate that we are losing school infrastructure. And it is a big loss to us as a country. It's not a small matter. We are seeing millions of properties going up in flames. This is a scenario which we were not expecting. Basically, in this country, because of the examination fever, I think it has been historical that we are seeing more school fires, especially during second terms. It was not anticipated for the third term, and it is very unfortunate because it will disrupt learning and destruction of property, and it will cause confusion to the school environment, the candidates, and the country at large. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri, wa Mithika. Ntuko ijere nyuma ya mwanki kumbuka chukurune ya nthaka ya njia na gutiga athara ya nyombe imwe ya kumama yete na ndi ntuko ya narua chukuru iji ni amukirite utethio bwa mikondoro na into bingi biagitumi kuma kiri obisi ya mubunge Dan Kili bakiaria mabisa ba obisi ya mubunge ujo ni barombete aritoba chukuru iji kurumira kithomo na gutigira gutikio gikubangaratania. Dennis Mugendi arina nteto tariria. Mugeni nju mwene mushi aborere ni usukuru ya nthaka ya njia ndene yembe centro ya mukirite mugeni nyuma ya mutino jo mwanki jo antuku ya kiumia ara nyomba ya kumama ya ire mugeni ujo nawe ati ungi indi ni obisi ya mubunge ndani kiri wa karitho ure abareterete mututo jo migondoro ya kumamira ira na gisomba ije kiene ta matrices. Tuko hapa kwa sababu ya mkasa ambao ulitokea shule yetu na tuliahidi. Mheshimiwa alitutuma akaahidi ya kwamba angeleta mattress, hakuna mtoto ataulizwa kununua mattress kwa sababu hatujui nani yule alihusika, uchunguzi bado unaendelea. Yetu hapa ni kuambia upendo wa Mheshimiwa Dan. Mkasa ulitokea Jumapili na leo ni siku gani? Jumanne. Amerespond faster. Amefanya halahala. Hata jana ni vile ingewezekana alisema watoto hawawezi wakalala kwa sakafu, akatoka out of his way ndiposa walete mattress, na sisi kama watumwa tumeleta mattress 190 jameni. Kushukuru hii ofisi ya Mheshimiwa Dan Kili Igembe Central Constituency kwa kusikia kilio chetu na amerespond very fast kwa sababu anaelewa sila shinda. Alitutembelea kwanza wira ni bamubunge buri utemuritwa kana muciari akariwa migondoro iria yaire utaro na bokiri aritwa ni ati ni bamenyi kithomo akiki baretete cukuru iji na bakithoma gibamituge mwankandi iria bakaumaruka bonkwenda kwira twaruare ni ati ntugura weye cukuru weye na bau kana mami oku no kamatete ndugura kuwe no riga no thire meakena we anene ndugura ku o wengo oreko wano gwaru na wetheria atia no me cukuru ya tura kuendelea kinyero gathire cukuru ereko
Kubo mbomba kuromba toru ari. Wara watrime skuru thongomi. Metia thongomi wareko. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ni andaka ya njia, wandi ni akangeta, Yembe Central, County ya Meru. Onde matata jama ingeja umbukite jegie mutaratara jomwero jwa BC Aritoba University Aritoba kioneka kinyako thithia maandamano kumeneria mubango jomwero anto mwanya ne bethiritwe bakeja na ugebwa obonto bubu seneta wa Kurotwa Rafael Chimera Nandi nombete kuandika muswada jwa kwendekithia thirikari kuringanira kigina kia basari kiria kethagira gikioneka rungu rwa OBC cha MCA MP mubunge wa Ekuru na kinya gavana akiuga gikaringanirwa amwe kiombithia thirikari kuweza na kithomo kiutheri. Boniface Mongera ni akutumenyithia. Na rurwaria roko ithe kithomo kia kiutheri janthuru ne Kenya no rondete gweterwa watu ambaru araba baingi bakwa kwa bo mono mbeshire cito ciejana ja basari na siasa na ndicha mbiro ikiro kaugene kamwe na kithomo kiutheri. Akirukumbatire kumararo kwa lerwa zine tokoroto kumurotero kwa Rafael Chimera nejite nende kithiria arako ndana sisa Pedro betu nyombe seiji na chito chiko kiri ministry ya kithomo kenda bibanganiria nao. If we put all this money together into a kit, not necessarily domiciliary at the Ministry of Education, but give it to the Treasury and let us have schools getting these monies directly from Exchequer to go towards funding their capitation needs, and everybody accesses education. We make it free. That's the argument I'm actually bringing forth. Otherwise, we cannot sustain the bursary program as it is today. Tongere bagi siasa kumakire MCAs, magavanas, arunga miribekoro, mwana abunge, kuma mwambiri wakati benjero, pedro tobakia mukira kina yeke, na bamu pedro bagi tumina bobwega, ende konge, bamu bagi tangatanya, ikaramunyoko dure ikinyera, aritobara bena mobatu. People have used the bursary as a political tool. Even when they're campaigning, you know, suddenly you will find certain sentiments that they're saying, if you don't vote for me, then the bursary program will go away. Because maybe that guy is the initiator of that bursary program. And you know, people sometimes, they perish because of lack of information. Kulingana makujaruka ikumakiri ministry ya kigina, magavana samona bunge, wedro bakia mukira rwerone rombechicha basaris, na kaingira kuonekana, para bashika gabobwege, wedro bakia ndroni aringi kura bao, ninya kudro bakia dhurwa kairi, na geki nande kuonekana jagetumie kinene, idhuganure ya Chimera, rumba kudro likia mukira, upingu magavana ninya bunge bamwe. Once money has been given to the counties, I have no authority as president to decide for the counties, but I think a national conversation that consolidates all these bursaries, and then we see how far it can go towards making our education affordable, is a very positive conversation. I am ready to engage in that conversation. Bunge shojiri shiri kudro shisho keri karone biao kumakume kitu etete rorero kudire kidhiro kero diomi rokwa Aritoba University mbesha madhomo roro erete thirikari Kenya Kwanza mpanga iruri kudro kinyambere kamiti sha madhomo amwe nagaro yonde nkoroki kinyedhonwere Chimera kinyaryo irige kwithro likiarerwa. The proposal by the National Assembly is simply saying, let us harmonize the way we have bursary programs under NGCDF. It doesn't talk about making it universally acceptable. It doesn't talk about making education free. It only talks about harmonizing, streamlining. They're giving it very beautiful names, by the way, and adjectives. You streamline, you harmonize, you consolidate NGCDF bursary program. But they are not talking about removing it in totality from the control of a politician called a member of parliament into something else that will directly wire the monies to schools, that schools will never suffer a challenge of capitation. Nke reporter Antoshoru TV kumaja kingina ngine kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Bunge nene nirombete koti nene ya Kenya gutezaniria etua ria koti ya appeal ria gutezaniria Finance Act 2023 kukurukira mawakili Isa Mansur na Josephat Kuyoni bunge yugete watho bubu bwa kigina buri na gitumi giki nene kiri gukinyaniria ngugi cha thirikari gukiririkanwa Finance Bill ya 2024 ni aremere gukinyanirwa kumania na mateta na kinya maandamano jambe umbethe ni bojenzi ni ndhuranirite riboti. Very well, thank you, Kansas.
Gukurukira mawakili bao mbunge nene ni rombete koti nene gukurukira majaji mugwanja gutezaniria itua ria koti ya appeal aria yatezanirie Finance Act 2023. Mbunge iji ikirungamirwa ni umwe wa wakili wao Isa Mansur na ugite koti ni bati gutegera ugambi bukairi. Assembly to be congratulated in the manner in which it processed the 2023 Finance Act, because it took time. It made the facilities available for public hearings, and 800 people appeared. They made their representation, none was turned away. In fact, there has been no claim that any person presented an email that either was rejected or that was not considered. So as we retire and consider this issue, I would invite the court to look at this report that has been produced in the replying affidavit of the clerk, that the Court of Appeal did not consider or even mention anywhere in its judgments in arriving at its conclusion. Akiongera kuri na maukuji jamwe jatategerwa ni koti ya appeal. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. Because had it done that, because if you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. Now, when you retire and go and consider, you'll find the following. 1,080 memoranda was submitted to the National Assembly. Nawe wakili wa rwangirwa kigina Kirago Kimani ainyiria finance bill ni agutetheria thirikari guchoa mbecha. It is one that seeks to raise revenue at the national level. And thirdly, and finally, with regard to this issue, once the two speakers of the two houses have reached concurrence, then with respect, the courts should be very slow to accede to any invitation to interrogate either the process of reaching concurrence or the end product, which is a concurrence itself. Wakili ungi Githumu Igai akiromba koti kurikithia igambare nkuruki mono kiri kwariria mubango jo wakibwa nyomba cha thirikari itinagoro. It is our very humble view that this issue ought to be resolved with finality, because despite the enactment of the Affordable Housing Act, the underlying legal issue remains significant, because finance law will continue to be enacted into the future with subsisting affordable housing legislation in place. And therefore, we will be inviting the court to find that the Court of Appeal acted in error, and that this issue is alive, and that this issue should be determined. When you will continue to complete your submission. Erekeria bakiama kia ODM kiri kaunti chionde mirongo ena na mugwanja ni batumirite kugwata mbaru guchiejana kwa Raila Odinga kiri guchwa utongeria bwagiti kia mukarigiti wa African Union. Patongeretwe ni mubunge wa Makadara George Aladwa baugite ODM no irikitie miriba kioneka gutarwa kwa bamoba akiama kiri kanjo ya Minister thirikari ya Kenya Kwanza. ODM, ODM. Agenda yetu ya kwanza ni kumuunga mheshimiwa wetu. Asante. Party leader mkono anapowania kiti cha AU na ambayo anatafuta kwa Afrika, jimbo la Afrika, na tunataka kusema kama wenyekiti wote 47 pamoja na ofisi yetu ya executive tunaunga mkono 100% baba awe mwenyekiti wa AU katika jimbo la Afrika. Yes. Jambo la pili, tumekubaliana ni kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kuwateua wanachama wa ODM katika baraza kuu la mawaziri. Sisi kama chairman wote tunaunga
ile broad based government ambayo Mheshimiwa William Samoei Ruto akishirikiana na kinara wetu wa chama cha ODM Baba Raila Amolo Odinga kwa shughuli yao ya kuleta uiniano na pia kuleta mambo ya umoja katika serikali yetu. Jambo ambalo pia tumetilia mkazo ni shughuli ya kuimarisha chama cha ODM kwa zile kaunti zetu 47, na machairman wote wamesisitiza ya kwamba wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha chama cha ODM kimeimarika. Tuendelea na shughuli ya kusajili wanachama wa ODM. ODM tuko tayari. Asante. Nyuma ya ministry ya miunda kuruguria oezani bwata ito cha miunda ntere cha Igembe North na ndentuko ya Narua akarine bamberetie kuthagana taito chao kirio bisi cha miunda bakiaria karibabane batariretie gikeno kyao ende amwe nabo baku bariuga kuri na bata ya thirikari gutigira kuri na OBC ya miunda kesigone kiu kia Igembe North kenda batiga gwita kuraja kugwatithanio tungata. Nicholas Chabare ari na Nteto Nkuruki. Tukitafuta title nyuma ya ministry ya miunda gukinya ntere cha Igembe North na kunenkanira title ndinsi Nkuruki ya 2030 hende akari ibantere ino ibanjirite kwibandikithia ni kenda abathina mbere na kucha title ndinsi ichiao walira OBC ya mubunge wa Igembe North itwe Julius Taitumu itheretie nkanja iranto barare na cheba kiuga ati gutie title inu irenkaniretwe akiuga title ireo no ende no mwanka chambe ukurukirwa OBC ni ya miunda ni kenda inenkanirwa na mutaratara umwega baraba ukari na masaka baraba itireba soka ni mibango etukarire kubwa ko wibetire ibe ubishike kubwithia mibango nuntu taito tumba kuya uthani antu yani no theri no mwankasi andi kububweya maruyo ndi antu bakambirio sire kondi yao ikire konda wa register uro taratibu kweta aba taito ikaro kondo ruyo na uke ndi ankuromba antu betu baina wirigiro kana baumirie betere taito itu athiria imendire tu athiria kusiekira rekondine na kuibangania ora muntu yache kuwe na taito iri thatu ibango mbase ne mwakenda ntukuri kethrikia na wathomo rimwe ukoya taito ciaku cionthe no asaina ara kubati usaina ara ikuona ni saini ni land registry ria muntu agoneke kenda ende buminya antu baraba mitandao ne bakurongwa bukarongo weni bukira taito angaise ti prepay uteki nyemwe tieto prepay kanebwithetwe Nkuruki iyogo akaribantere no ibakuromba ende kuretwe ubichi iya miunda antere cha Igembe North nikenda ibuthina mbere na kubatetheria mantoni mwanya mwanya makononie na menda yao taito ino ikweya tukaira mawa ichangire ruare ci ubichi ya miunda na kathanere buru yeye kuno ne mbathi certificate ciye kuno kenda tomba utukwethia nontu kina na mutu ati kukurea na mawa ni kukurea taito ni sebe tembese inge muno romba taito buru kiosoka mawa antu ne baitu gesa kwa wingi bayo ke taito cionthe bayo kithirire au na ndaro buru bisi landi ireto au kuma Igembe North Petan Class Chabari. Kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom netonyete kiringwataniro na University ya Embu na kuruguria mubango jwa milioni 277 ire igatigira mbeu mbithi 1,300 baria baremerwe gutonya university ni bakuona kanya kuthoma course cia njara na kinya kuringwa njeki kagita ka gwika biashara kana kwambiriria ngugi. Rita Mwaniki ari na Nteto Nkuruki. Kambuni ya Safaricom igwatanirite na University ya Embu ni mambiriti mathomo ma kosi cia njara thiini wa university no. Kuringana na Nick Kamunyo uria ni Safaricom trustee arauga ati arutwo 1,300 magatetheka na mubango uyu uria ugwoca kavinda ka miaka 5. Ino ikathi vandu vanene gutethereria ayuthi kugia na mathomo maria marendekana niguo kwithondekera mieke ya mawira. Today we are here to launch a partnership between the M-Pesa Foundation and Embu University in terms of supporting the TVET program that we are launching today here. The program and the commitment that M-Pesa Foundation is making is around 277 million over the next 5 years. The program is not only just focused on the Embu County, but one that covers the country.
And the key things we're going to do is around sponsorship or scholarships of about cohorts of about 300 to begin with. And the intention is over the 5 years we'll have impacted around 1,300. Kulingana na Vice Chancellor wa University ino niwe Professor Daniel Mugendi arauga arutwo onthe nginya aria matari avituku kirathi gia kanana makavota kuthoma kosi ino. The TVET program that we are launching today will be a program that will be able to take in learners who have actually KCPE, KCSE graduate, and even people who have no education at all but they have some prior learning. And the kind of training that we will be doing here is will be hands-on training and will be tailored to suit the needs of our learners. The center is learner-centered but more hands-on. So this will fit in very well. It's like we are already starting CBC even before it comes. So we are already there. Goko akiuga mathomo mama matiracindana na maria ma TVET ngurani bururi-ri kuona nao arutwo aria marenda mieke ino ni engi. There is a big pool, and as I've said again, we are not even targeting those who have finished Form 4. Even those that finished class 8, they are also candidates for this program. Those who never finished but they have some prior running, they are also candidates for this program. So the market, the pool there is huge. We can't finish, we can't exhaust, and therefore there is no competition out there. There is enough resources and enough candidates for everyone. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Wendiana Uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Akari ni boretwe kurumira urimi bwa mbokando muthemba jwa ashikirikana kwithirwa na baita enene kibokando kimwe gikioneka kutua mundene na chiringi 30. Kikundi kimwe na rietwa Community Initiative Farmers Cooperative Society nigikuromba thirikari kugura mbeu cha ash na guchieja na kiriarimi. Dennis Mugendi gatumenyithie nkuruki kiri biashara. Tole ni antobo chiugi shigone kya ubunge kya Igembe South ni kutusemanitie na gikundi kya arimi gigoshita Community Initiative Farmers bare bandite mbewe mibukando ya Kinandi iwitwa Ash Avocado itinangi 50 mibukando ikwirikanire na umithio bunene bwa kimbesa. Abure ni nasari era cooperative yetu tuita CFCS yambiritie murandi ywa kumithia avocado turawire nio tukambiria nio ntu kwenda ntu betu baethe baki faindikane ntu bwa wandi bwa avocado ntu yai avocado yai na mbecha muno ndene Kenya na kinya kiri thoko ira cianthi cia kuraya. Avocado yo ndene ya miaka 2 na nusu eta miaka 3. Production yo ambiraria usiara tu pole pole lakini kuira tu eta maximum production. Maximum production avocado yo has no yo kurutera avocado ngiri. Yo kwa kurutera avocado ngiri emwe avocado ya the current rate ya as avocado ka fruit kama shilingi 20 na kuira ka urawenya shilingi 22 na kaetenya 25. Tote utala ka fruit kauka na ka avocado kauka ka urawana shilingi 20. Okay, akwithira we murimi wandete mivokando ekuyana watala mivokando yana oka multiply mivokando yana na to fruit ngiri emwe uko kondo ndende kwethe na fruit ngiri 10 oka multiply na shilingi 20 no tirimo ke thitha cia mbeca ciaku cia milioni ile yani manto ya karao munjisa kana manto ya tomba kuthithika lakini manto sure milioni 3 ndene mwaka kiri miti rio andite Ash Avocado mitigana rimwe ntigwitikia gwikimera twina kiguku kiumba kureta mbeca indongi jayu na ndiuga mbeca indongi ni wanda Ash Avocado ku yamenye kugwata bwega uri murimi uri stress free gutengu ingi kuritira muti juria no ngakuira kidogo tu ketha gwitu ntoko na tukwenda kuthukia muti juria au angi kajaga kuraki after mieri 3 ntunio flowering amba irigena fruiting kuma au
aguri ba avocado jaja zabo ba utwe community initiative farmers cooperative society arimi betu bara bakameanda patethera baina stress ya thokoni untu batwe turenenkera murimi seedling kuma aja nasari na munde nenda tumwandira tukamwandira na mutejura jugikura tukethwa tukumuriungaira miundene yawe imbe uthirikari na antu biombe bakurwa bamegerie na bagaketha maketha ya mega ja kimbesa ndaitona bya maingi thirikari kia na miti national government na kinya county government kwa wito kwenda omuntu kunwe yembe na mero yonde ombe kuona miti ireto ithara tuikira masaki ya wikira miti itutetha se kinya youth na kubangu ye wikira na itubare aboya tubare ya 500 shillings na muntu akania kintu musi antu bethira baitonya drugs batwika baimbise bate kunywa nyama ndawa ya kulevya tobe ya kenda bomba witethia kuito kuimisa kinya bange bethire bena nguye nikenda kinya njensi batikethire bakitumika kimandamano bethire betumika kinya kinguye bate batutetheria nikenda community yetu yumbokura no batu twicie turi ekuru tukia kwanda mitiye mundu mwekura kethe na mitiyo kinya 5 mucie ateme aweta kuromba siringi yana Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni Antobochio, wandi ni akego ya Antobochio, Gembe South, County ya Meru. Wendia na uguri, ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ngatho cia mwanyi kugwatanira bautwikire nteto cietu ceru theithatu bita Maureen Kinya monanirie twa mathithio ni Maureen Kirimi twanane ruju rukiri tene mubango jwa kugukia. Good night.